tenda. Masih goyang. Mama joget mah. Sae pai di loa atirane kuge kalali kude radiwa campo ge pandai dua kasa supu madasa lewati puloan kane kanggori kuliah sejadai wa usi kanggori kuliah wa amada tabenemu lao sae pahi di loa. Masih digoyang lagi. Hey. Masih digoyang lagi Bang Pian. Ma, oke, bisa ber. Aturanku dari mata tanda tulah kuliah kakatu tenda. Lama desa ewati pusadia hau adikku baca bawei garama ipisi babua serta desa lupa nama garama ipisi babua pada mabu BAG lah kuliah aina lupa matalai sae sabu wapa irah aina kuliah lupa rahi sing asal piake alasan epai di loa sangat kari curer. Iya. Hey!
bagian hau adikku baca bawi garama ipisi babua satape saengu paduma garama ipisi babua satape saengu paduma adik-adik lau kuliah aina lupa makalai kae sabu apa diraho aina kuliah lau lupa janda ala bawa rasa rata hina saege pabore muhuni kudahu kunono muracu Mamai sae kalanika ricu ala sae pai di loa